jam kutus telpune mamunyi. Siap-siap tiang luas lakar mamija. Yan peteng tiang dagang nasi goreng. Yang lama tiang dati tukang pijat. Apa boleh buat ini semua tuntutan? Apang tina kurana ning ngidang makan. Anak ting orang tiang cocok dadi tukang pijet. Liung orahang pijatan tiang paling luwung. Kok bisa Ale uratne aneh pas di titikne. ya ampun Jan, Pasti jangan rasane. ampun sakit. Sakit-sakit jan. Dati masa sapang bisa mancik ngalih titik. Hati-hati bang sing paling nusuk titik. Titik nek saton den nyala usape malu. Pang sing seket nusuk nih pasti Jan rasane. Dadi tukang pijat. Harus hafal aja titik-titik nih. Selum titik nih putih. Beli mijat. Besok kajat-kajat panontone liu masih nagi pijat. Aruf sud magending jadi tiang pijetin. Tingginya ning kuanta Dadi papojolan. anggen ilang bayu. Lampu yangan listrik mal bahas mal maka jangan. Ya ning wentan iwang asamayang. Liung ora pijatan tiang paling lumun. Kok bisa ale uratne aneh pas di titikne. Pasti Jan rasane. Ampun sakit. Sakit-sakit jam. Dadi masa sapang bisa mancik ngalih titik. Hati-hati bang sing paling nusuk titik. Titik nek saton den nyala usape malu. Pang sing seket nusuk nih pasti Jan rasane. Dadi tukang pijat. Harus hafal aja titik-titik nih. Selem titik nih putih. Beli mijat. Besok kajat-kajat panontone liu masih nagi